Pauli na rin nga kakwaming kwa research king Kapitolyo, dakal kami pagawang proyekto king barangay Mangkatyan. At yan may bangon yung pasibayan kaya kami barangay. Pauli na po ng programang Pamisaupan, may gawaya po yung dalan mekaniking barangka. Pauli na ng programang Pamisaupan, hindi na kami suporta king medical and dental mission at king anti-vaccine karing animals at king livelihood project. Uli na ning binyan ng material sa probinsyang Capitol. Maragal kaya pagawa at meon lajing kay kaming lugar.